Ez Yusuf Kutê di salê 1967 li gundê Melasbat dikeve bareş biborîn baxer bi başûrê Qamişlo de îşî 10 kilometr heye. Li wê de kes hatim dinyayê. Ji xwe di malbatekî oldar bû. Bavê me jêr digotin Melek Saet dihat naskirin di herêmên tevayî di navê Melek Saet. Zilamekî oldar bû. Hem xetîbê camiyê bû hem jî alimekî dîn bû. Di salê hefteyê de em li gund li Melasbat di wî çaxî de Qanûna Istislahê Zîraî wan derdiket. Di dema Qanûna Istislahê Zîraî derket, Partiya Komûnîst di Sûriyeyê de jî ji bona meselê cotkaran piştgirî di daxuyanî kirin. Di wê piştgiriyê de bavê min dema gotî ku komûnîst piştgiriya cotkara û karkera dike, wî jî rabû tevlî komûnîst bû. Ji xwe di salê hefteyê de piştî ku em tev de wek bijî bûn tevlî komûnîst bûn wek malbat û tev, dibistana dest pê kir tedî meselê em bêjin divê bên dibistanê xwe bixwînin, divê bên bajar bixwînin. Birayemînî ji min mestir misin dibistanê dixwendin, merhela eዕdadî dixwendin wekî dîtir. Em ji gund hatin bajêr. Dema em ji gund hatin bajêr, me başûrî vî ciyegimana lê rûniştiye ama li vê deke taxek hebû jê digotin taxa Hemûdê berho. Wilo dihat naskirin. Bi hukmê ku xwediyê wê na, xwediyê taxê xwediyê erd Hemûdê berho bû. û hem jî Hemûd dibû apê me. Di wir de heta vekirin dora me tev de bakurî me, başûrî me, bareşî me, baxerbî me tev çol bû. Heta vê ciyek an em lê rûniştî çol bû. Tiştek tune bû. Di wî çaxî de ji xwe em hatin bajêr, ew şeniyê bajêr jî ew hejmarê wilo mezin dibêje tune bû. Hîna jiyan jiyana gundewarî bû. Yani ew jiyana bajêr dibêj wilo pêş ketibê û her kes bê li bajêr rûnê tune bû wilo. Ez bi xwe jî wek ciwanekî destpêkê de berî gez tevgera azadiyê nas bikim. Me Partiya Komûnîst bi hukmê ku malbatekî komûnîst de bû, me Partiya Komûnîst nas. Cana jê hinek jê dibêjin bêya ma mele û komûnîst çawa çê dibe. Ji ber ku bavên bi xwe di meselê xwe meletiyê de bêtirî xwe ser heq û hiqûq jiyan dikir. Yani heqê insana di ku de yê çawa yê, heqê insanê mesela ketkar, heqê cotkar, insanê feqîr çawa wî biparêze. Bi hukmê ku insanekî alimê dîn bû va mesela jevdû derdixist xweş. Piştî me komûnîst nas kir, teqrîben nêzî 10 sala ez di nav admam, di nav ciwanê komûnîst de. Piştî wê na hêdî hêdî em bi tevgera azadiyê nas kir. Tevgera azadiyê jî dîseke kingî bû di heştê çara de. Em ciwan bûn, dewla emrê xwe de bûn. Min nas kir, min pirs kir, gelo ev kîne, talebe kîne? Mesela bi navê taleba hatibûn destpêkê de. Gelo talebe ev kîne, çîrok çawan e? Hevalekî me hebûn, bi hev re dibistanê de bûn jî ana şehîd e waya, şehîd dijwar, navê xwe Welat Yusuf bû. Em hevalî hevî biçûkanî bûn, biçûkanî bi hev re mezin bûn. Wan bi hev re jî bûn komûnîst, me bi hev re jî deş komûnîst qeriya, em gihiştin tevgera azadiyê, me di nav karê ciwana de wek bêjî cê xwe digirt. Em çûn wî çaxî me dîtin hinek heval jê digotin Hacî yek, jê digotin Berîvan Amê Yêzdî hebû, Salîhe. Ew jî şehîd ket. Piştî wê ne jî heval Nûrî hebû li vir. Ednan hebû şehîd ket li ser sînor ew û Elî Hesen bev re. Evanan me nas kirin destpêka tevgerê de. Me nas kirin heştê çara hema di havînî wan çaxa de bû. Me ew nas kirin, em bi hev re rûniştin. Wa jî kêfxwanîn û ciwanên di nav komûnîstin hatine wa rûniştinê. û em jî bi rastî pir kêfxweş bûn ku me endamên tevgera azadiyê me dîtin ku bêhna welat ciwa dihat. Bêhna heqîqetekê ji wan dihat. Li ser wî esasî bi rastî me bi hev re dawstan demekê, şenmehekî, me çi qasî xwest di hundirê Partiya Komûnîst de kesekê grûpek me bar kar dikir. Ku em di wir de nîqaşekê bikin li ser hevalên PKK.
ام نقاش كي بكن قالوا كاني يعني افانا هدفي وانا فلان تشته كا قالوا هون وتشلو لوان دارن براستيجي نرينا بارتيا كومونيست ويتشاغي ان فيجن نكارن به بارتي تبدي لي كسايتن جما بوار داود ساندويتش غيده نريني واناجي عيني وك نريني دولتا ترك دما قال سر تلفزيوني خبلا دكر تروريستن زاروكا دكوجن اريشي مالا دكن جنا دكوجن بفينا في يعني اريشي غوندا دكن دبن فينا في واجب بلا ذكر راستی دمه کی کن ولو ما بهر داستان رابو تالیا زو حوال دجوار ولات یوسف ماگو شخم حردو یک خلیه دبون يعني یک شانه بون ماگو تمام ام جيرو بي في بارتيا و ام نما تيدد مين ام دجي بارتيا قرن ام حردو جي ام گشتن تفگر آزادیه شو ده 88 دجوار تبلی بون حوالی من دجوار تبلی بون تبلی تفگر آزادیه بون لویده که لمعصوم قرقماز اکادمیا معصوم قرقماز لویده که پرورده خو کرد و پشتی لویده که نو جواکه جدمه که ما و درکت سال نوتی ده دسپیکا نوتی ده شهید کرد براستی کاری که پر خوش بو ناسکرنا مشتفگری ره جیرز و حرمتی بو یعنی چما جبرگ لگوری گماوی چاقی جوانی خود مهنه که خود سر انتفاضه شیخ سعیدن بیجن سر سید رضا سر مسئله شورش برزانی قاضی محمد وانا مخوند بریوانا هنه که طلاع مولو هبو هم بیجن ولم کویر بون تید نا بس هنه کی هبو يعني او نرينا جمال سرواناس تندبو ومدودة اف بارتي ناسكر وكما قد دسبيكيجي يعني ولو بهنا حقيقتك جدهات بهنا قلت بيجي وسركفتنك ويتشي ماجي ناسكر قوي تشاغي تفكرك فيرنجي وك شورش بري خواه وصالك بدواده تصفية نبي وبمي متگو تجاری از دش کمونیست نقرم تجاری از بری خنادم پارتیا کی دیتر از نارم جه کی دیتر یعنی نو کمونیست دارم لی دماغی ما اودیتن براستی وقت به حمتش برچاوی می نورمال درباس بو از پیر درباسی نفت فکری بو براستی ما دم کی باش درباس کرده وردن به بیشین یعنی حتانی سال نوتی شهادت حوال دجوار چه بوش خو جبونا me براستی گران بو هفالکی می بو نو تنجی او بو نعمان بو نعمان مسکنی لقمان هفال المیده بون چوبونا و هین شهید نکتبون لیف حردو هفالانا ایگه وقت بجه شهید کتن به ما گران بو گلکی دم کلو درباس بو من نوا وی تفگر درباس کرد هيدي بيتري خو وق بيجي جمر وبو يعني قاد بيتر برچاوا وبو لي بيشتي وينا دماغ مبهيز هوال بيريوان لباكور كردستان شهيد كت جبر دماغ چوما خاطر جدونه خواسته بو بحكم يعني يذكرن بيجم هك نرو جان رو كيري كنا ما حدود ديت ام جانا جي ساعتها جم هفدرو نشتن جمر داخلي او جي وشهيد عدنان جي وتبدا يعني ولو اخافتنك هبو خوش نعم مدى دماغ شو شهيد كت شغل بشتينا هوال عدنان جي شهيد كت حردو جي براستي جراني يك جمر باركي جران لبشتا مكر مجي لسر شهادت افان هوالا مجي سوز داغ او هفيتني مبهفر كريه او دانستاندنا مبهفر كريه بردوام ببه و اموان ارمانجي جوانا جبونا وی شهید کتن ام جی بدن سر حتی نفس صداوی ام کارم بفره ام خباتی که بدن مشاندن ام شونا وا کارم بگرن یعنی اما دسپیکا شورش ده شورش قومی از لبنانی بو اجي ولو كم مزن جي مره بو لبناني بو
حرد سه چار مهی اولی شورشی از لور بو من نما يعني زاني بو از وگرم از سينور دي بيم گرتن نيم گرتن جبر بحكم تدي منع مغادرة سر مهيك عادي جي بريز مطلوب يوامي قالوا زي بيم گرتن نيم گرتن از ما بون دوي برسيد يعني والله طالع تعليم مقود خاب بيلفي روحك هر كابي تشيد به دولة جيب خدا كتي يعني براسي ذات مشيرو كتم سينوري سوري ماز مقلوبين سينوري لبناني عادي سوري مناري حركتنا كاس وكوس بجار كرت كاس شرعتنا اي دوندري وي معبري ده كاستنا از درباس بون جي هجرة وجوازات وانا جي وانا جي استقبالي اديتر دسي شخص تاني الويدا كان سر كمبيوترات انه هو نزل مرابو كاغتا خدا وانا مقو قربان فامس او يام وانا افن قو تي منع مغادرة ستة هي من رقم كيف انتش بوت مراجعة فرا فلسطين بقى مقو ساتشعبا كاي رقم كيف رقمك دامي او رقم تنكار استخدامك او تنظان الرقم هو سري هي او استخدامك مقو ساتشعبا از در كتم هين بترسولو يعني وقت متقو شورشي وبيكتي وسوري قالوا يتشنا بك انك ما بقري ما نقري وهولو سينور جيفالا بويه براستي هما سينور خلاص كر بينام بوب ويتش غير زلاي خو حردو هاتن ام هاتن نفيدك هم الفرت اوتوماتيكيا ام هاتن تبلي خبات مشاو وكاري بي دي جارك ديتر ونورجي شخو من لبنان بخوجي كاري بي دي ما تكرلو يدك لاليه بيروت لاليه صيدا وصور لاليه ضاحيه وانا ما كاري بارتي الوردكر هاتنا ما يفرج عمل فردي سكر ابو ما تمام كر جارك ديتر ام فقريان كاري خوي فيدك رصيب فيرنجي مولو درباس كر دمك درباس بو يعني بيجن دمك درباس بو دمك كي بيرزور بو براستي بيشتي قشورش لفرد سبيكر ام جهاتوك مقوتاش درفا بو مهاتم فيدكي ام تبدي بوندي بخواه بزاروكي خواه ملاوش درفا اني فيدكي من فيدكي مدا هفال جواني عرب مداي دي چون ويچغي يخكبو پرورده بانا کرن هاتن تری بون هدی یپگه هاتا کرن یعنی یخکبو یپگه و ویرنگی شورش براستی دست بکر شر قومی ده منطقه ده بهتری خود داریه سری کانی وان ده دست بکش خوش ور بو حتی دو برفره بو گشت داریه باشوری قامشتو و روجلاتی ویناجی ملیم بیجن آریه نزیکی ترکوچر ولو آریه تلعلو گندی حداد وانا هدی عادیت الحمیس و تربرکی وان برفره بو امجی دوی دکه ده نوا کار ده بون شخوی چاقی از اندامی پیدی بون اندامی پیدی مجلسه قامشتو یعنی ریوبریا قامشتو ده بون هم وکاری رخستینی مدکر هم جی کاری پرورده مدکر ده ناو رجیش خواه 2013 شش ماه چهارا بو کنفرانس یکمین نوری درسمی وک اکادمیا نوری درسمی از زانست و رامان آزاد هات دار خستن از یک اندامی بو اندامی مجلسا نوری درسمی روجاوا از اندامی بو وی چاقی شهید هرکول حسین چاویش او سرت سکنی وی حرتش بريفت بر 2013 ورده قلوبی 2014 مدرس به چکرنا بروشورا کرجا مثلا بروشورن جی شخوانه ورده نه لجمعه وانه بروشورانا ما چکرن یعنی تو دموکراتیک فدرالیت ام بیژن شهر تایبت راستیا پارتیا باس شخو پارتیا باس ویا وک پرتوکا وینا خود ما گم چکر نزی نوت پلیه دقیقه ما چکش خو اوی چغی اس به مکلفم یعنی کومبونا وینا اس به مکلفم لضمن گروپی ده دهات نقاش کرن و ما وک بجه کوم دکر همه برهمه وینا و ما دکر کتاب اویا ام مدان چکرن شغلی yani di pirtûkên qalin bûn û yê dîtir weka şerê taybet şolê nizî 100% tişteke û rastiya Partiya Bas ew jî teqrîben divê di nêzîkayê de
Yedîtir broşürê biçûk in. Yani bi 30 rûpelin, 40 rûpelin, euro, 5 rûpel bi vî rengî hatin çêkirin. Ama grup tavan em tê dişuxulîn hem grupên me esasî qamişte wekî dijî hesekê hebû li derîkê hebû li van deveran grupên me dijî hebûn me çêkirbûn. Bi vî rengî em 2014-15-16 serkarê broşûra de em sekinîbûn tê dişuxulîn. Piştî wê ne ez bûm ji xwe di 2015 kêleka broşûra ez bûm hevserokê ê komîta têkiliya ê tevdemê. Jaliyê partiya xwe de jaliyê PYD de ji ber wî çaxî di hundirê tevdemê de heft partiyê Kurdî hebûn. Tev PYD heft partî di hundirê tevdemê de partiya siyasî bûne vana. Di wir de mam heta 2016 meha havînê yanî meha şeşa hefta bû. Dozlemamê çêbû ez çûm karê Qada Şehîd Ezîz. Qada Şehîd Ezîz jêr digo Qada Şehîd Ezîz Şehîd Ezîzê Ereb ji Tirkoçerê wilo bê hettanî çayeke zwana wana vê herêmê hettanî şedadê vê herêmê tevayî dihat naskirin bi navê Qada Şehîd Ezîz. Me ji dûrê de kar dikir. Nêzîkî 3 sala yanî mehek di do kemzê de ez di wir dimam 2018 meha daha ji wir hatim. Piştî wê ne 2019 doznamamê çêbû meha 11 ez çûm Milê Tabqayê. Di wî çaxê di wêdeke jî neh saziyên ê tevdem em bêjin saziyên civaka sivîl dihatin avakirin dibin navê Munezemat Mujtema Medenî de. Komelên civaka sivîl. Ez çûm wêdekê ji xwe wêdekê wek kadroyekî herêmî serkarê wir sekinîm ew sazî me dan avakirin. Hinek jê berî zerim hevalna di dabû avakirin û hinkî dijî me dan avakirin konferansma konferansê wan me çêkirin. Ez teqrîben hema salekê di 3-4 roj ez li wêdekê mam. Ew jî piştî me dawî kirin jewara gomo temam yanî vir tiştê gispê hatibûm tam bû. Ka hûn çi dibêjin hevala jî go temam e go vegere cî xwe. Ez vegeriyam tevdemê mekteba perwerdeyê bistîlam kir. Mekteba perwerdê a tevdemê a giştî Bakur Rojhilatê Sûriyê. Me stîlam kir ez ser xebitîm. Rastî bi vî kariya meşiyan hetanî em bêjin meha şeşa 2025 min nerîwe konferans çêbibe. Konferansiyekî te roşenbîr ji xwe ez berê ji endamekî te roşenbîra me. Ew serê 3 sala bêtir ez endamekî te roşenbîra bûm 4 sal jî hebû wale. Wexta ku konferans wê çêbibe ez jî wilo rastî meselê rêxistinî wana de û hem jî meselê fikrî yanî merojiyê dûr nakeve. Yani ne dûrî perwerdeyê. Min xwest gestê kev nav de. Me ji hevala got temam got derfet hebe ez jî dixwazim xwe wek dijî pêşdar bikim ji bonî helbijartinên hevserokatiyê ji roşenbîrên Cezîre re. Gotim got temam e, got tu pirsgirêktin hene. Ji xwe em derbasî konferans bû, konferansê şeşemîn bûn. Tê derketim bi dengê bilind jî. Yani dengê herî bilind jî manî. Piştî wêne jî me nav xwe de me nîqaşê kir. Desteyê tevdî jî ez û Heval Feyrûz Reşik ji Hesekê ew jî xwendina wêne adabê û helbestvanekî hêjayê, nivîskarekî hêjayê bi rastî. Em her du bi hev re bûn hevserok. Ji deqa gembûnê hevserok jî yani em dixwazin xebateke bikin. Cem çawa meselên çawa me di karê perwerdeyê de li gor nerîna xwe me serkeftinek çêkir yani. Di karê broşûra wana de me berhemin dan çêkirin. Yani ez di wê hêviyê de me ez ê karibim di vir de bi xwe de jî yani di meselê roşenbîrî de jî ez ê karibim gav nebavêjim. Ji ber çima ji ber karên bi xwe ew e. Yani nîvsandin e. Helbest jî ez nivîsînim. Hîn em ti dîwan neqandiye û me netebandî ama ez dinivîsînim. Bi zimanê erebî kêm dinivîsîm bes bi zimanê Kurdî bêtir ez nivîsînim.
وکی ده آن دو پرتوک جید ناو دست میدنه جبرگ خوازم وی بویره بینم زمان برغم او قصی yani buyere gibi eşici سبه ام پشتی گرابون وقت بجیم برگ خرابون و تدی ساعت بو تقریبا دورا یک و نیو هبو هما تقریبا دور یک و نیوی بو ام ناف ساری خون ام فراوین خود خون مناری ترقینی هات لجم جگ قدا گله دیلان تکره سر پشتا بنداوی ام بزیانم چون ویده که ام بون باوی تایروانا تدم پور بزیان ور ما پرسی که چه بو هوالا گوله توپا کاویتن ور او جی حوالی جند دور ویاری بریندار بون برینی واسه بکن حمده تشتنه اما گو تمام من مورال چیکن yani ام نهیدن وقت بیجی برا قولو شکنامی چه نبه مجی باوی تایروانا جی متدا بانکر کام دیلانه بگرینن کام دیلانه آزادیه بگرین کام بخبتن ما جهاز پی خص ده دور ده ما وقت بيجي دنگك شكر براستي جي ديلاني دبو از هوال منيجه هوال مي باوي جودي قانا سرو كمال بات الشهيد وانا تفهم بهفرنه مظفر عبد القادر امتد ديلاني دن يعني اجي دركتم مزهنكي ولو كابوك متشيان مش هوال خرقوم وز دركتم مش بر نجي منما استحمود كن دركت ناقص دركتم باوي طير بيرين بو بيرين بو ويتكف ديلاني اجي نقبه مو يناد حنا كان مفالي هذي كامن مولو تشاوي خول لي زوران ويجي المزوران ودرباس بو اما ام جهه درباس بون و نقوم تقينك دي تشيبو يعني قذيفه كده هات لبش ماكت براسي سرمه مغو تقيه ما دست خافت گوي خود تشتني من بش خنري منري هواري متبل عردينه شخوي شغي شهيد منيجه ومظفر وعبد القادر وكرم او دعرض خود دورد الشهيد كتو باوي طيار و ابو هوجر بريندار بو لي بشتي قمت داخستن بني يعني ملت براستي برخداني يكر ما داخستن بني ام جاري كده دركت جور ملت تواي دركت جور دركت جور سلوغاني خود آويتن و بانكرن و بيجي الشهيد و يعني بيرنجي خصن جمهورا لا تشيكن ام داكتن هواري من الشهيدين او جلوه دكين مخستن عليا كده هواري بريندار دنا مد پرن بيستو دسين سان بريندار ببون هواري ديت يردسا كبولو هواري كيفو يعني ني ساعت نما او جي جانا خوش دزدا باوي تيار روجاده براسيش بونا قوايا تبدي ازكاري بمولو وك هوالي كيوانا و دناوا في بو يري بخود از بوارا بو مگو گرک استشتکی بکم yani گه bu yere ولو وندانه به yani بمینه ده دیرو کده مخواستی جا سر وانا بنویسین نه سر کسایتا واتنی سر برخودانا بنداوی بخوا گشتی ده ناوره سر پازده شهید گل ملکوبانی شهید کتن یگوش دور بون سر سه چار دفعه و هم جی ایمه و هم یک بدو مده جمله دیری که وانا شهید که اوش دسیاک دور 25 شهيدة تقريبا شبو افايا ما قوم قد في افايا ام وقت توثيق كيشيكن
براستی از آن دویه دخوازم چی بیجم؟ دست پیک از جبنا تفکر سیاسی بیجم. برام میگه موی دویه مواقع سری زنی سال که ورده مواقع که تیرو شنبیره جی و یک تیرو شنبیره دیتر جی گوهنه نیوزکارا ما بهوره ما گوتیم گاو نباویجن جبنا یکیتیا کردی یک رزیا کردی بسر کهه یک آدی ترجی او نافکوکی گد نافری پارتیا دهنه بین هلانده هم جی ام جمله کی دیده ام خواته کی بکن گپشگیری قصده جمله همه پارتیان سیاسی و گله مذ بکرن جبر قصده براستی هبونا گله رومتاویه ایگیرو دگوی گلی تدی ولاد پاریس قصده ایگیرو بتری خود هندری سوریه حری بری خستن کری هزاری خستن کری قصده اوا یک آدی ترجی جبونا مالبات جی جبونا در دوری خوشی تدا حوالی خو و زاروک خوشی از دبیجم مروتم شوپ حقیقت بمش شوپ حقیقت جی هلبت و فاتورا و هبه یعنی تشتکی نه حسانه یهما تید خسارت دینه تمام و از در باسی شورش بوم از خودی خانی بوم از دندره شورش من بخانی جبرق هر تشتی ما طوعی بوم ما تكرم دخبتي انت دم طوعي بوم هذا دا وقت بيجي يعني خباتك يبو بفونك بتشتك دكنا وجي وك عريكاري يعني نفون عريكاري يعني بيج نق يعني نراتبك افايات تدجي دبي شيء دبي ميراثك يعني الميراثيا جبونا زاروك خو جبوني مالباتي مرد دخو يعني كرن هم جبونا جواكا خو در دوري مرد دخو يعني كرن یک جیش بونا زاروک خوشی از بیجم شخو اساسا دناو امینی بچوکین دناو قصد دایی و ایدی ترجی دناو دمان یک جوانش خو بریندار جی بوده ده لیدی سکت بیجم هون دجوریه نقرن بردوام بکن حتی داوی جمال باطا و ده هندره تربرک و ترحمیز ده سسیه ما هاتن اعلان کرن شهید بهفره حرسی زاروک اب ابران يعني بهفره هاتن شهید اعلان کرن یا ویا نه هندی که جبونا ما براستی جبونا گم میوه میراثی هنه کاربنم بپارزن گره کمی خطه بشوپینه جبونا وناجی بانگام جبونا مالبات جبونا هر کسی جه اگو نزیکی من اگ وقت بجه باوری مته ام وخت خطا شهیدا ام بشوپینه و سرکفتنی مزن بین جماره لسروی اساسی اجی سوز دموان حوالی که به مار شهید کردن اول باوی تیار و گروپای نتده ایگ منیجه اکرم مظفر عبدالقادر ابو گروانا همجی حوالی منی گو شهید کردن حوال دجوار حوال نعمان وانا از وانا ببیر وجب حرمت بیرتینم و سوز دموانا جا از اجوی خطب جاره کرد و نگرم یعنی حتی نفس داویجی از سر و خطا وانا بشوپینم و حتی جمع بيجي نفساندن گو چه ببه در فتح به از سر راستیا وانا بنویسینم و بلاو بکن